chairman Bismarck Teria Boateng, former NDC chairman de ma Eastern region Agina Kunya atena so aye ba bedin komo what him say Eastern region ankasa no ndra ade omoso candle light ne omokai yenuano ma on the line of duty omutumi koshi omukwense wo ye bedin ho komo kakra me bisa na Akwatia mu nsem so ansa na issues a egobamba so no so ye din ho komo mama chairman akwaba yeja yawo abatu kase wa Akwatia by election na yegyina mu fidie so na yaka kire enuanom ekogina ye okoyo asanka lawyer Bernard owini ya MP na oho asem ko court oko election anye yi enu asanka nso anye yi a woni nyina aka ntuma bom eni chama bibi eni executive nyina kan ho abom constituency organizer ono nyina aka ho abom yemo na yiko chance yenso ejoda ne brada ya yenso yakotena krum ho na niko na NPP for kanso on nkota election tamale central on the agenda so munko na obi anya 58,000 na wonya 16,000 aweda ko enye ntinya se we ya di on nkase mutwe sani ayewu John Dramani mama BT Bawumia no obeda ne Bawumia beto no and on to the biada ko 57% ni 38 mutwe pa eno anan 58 ni 16 obako enti Akwatia ye baabi a ohwe mu pa no ne sinko wuo no ya were homo no mutala bi mu de ne dia na nkeze se wono so de ne ya were homo ne se ye mfa obi ama na ho de anya were ho ama mu de obi ko njo omunim se nipa no film ne ye omunipa nji se nipa no film ne ye omunipa dia ende man replace ni na ye owo nche mumunipa na ewu otamale no ni sympathize no ni sympathize I don't know sympathize no hwa so na Akwatia ngi sympathize sympathize munipa na ewu dabi owo bi ayo owo fra ma ngote fi jaja no akachiro mo owo bi ayo owo ndo hompa won yenko tamale central ni yensi won kwan yo electoral commission bia yensi won kwan electoral commission bia me nyejo so on beka say on the one bia ne hoye on post tell me on be for people on for one and for you be yen yesoma on say on nkonkopa che say won ajamu the mo on hwe situation no a onu ntumi mba na we no on bonto to men say on ebay sa Owusu Akwatia beji takurase when chikusi try we na wudie ma nti wonim terrain top Buedia. Oh. Asubone number 5. Oh. Ye betrena Akwatia ni achichem. Am ye be yo on fiko. Enyo obi hu keke. Lawyer kwa lawyer ba. Se one dey no a lawyer. Ono kwa no practice law. We dey ono atimi adi asem akodu Supreme Court Bernard. We dey no know a new lawyer. Oh. Aba fresh. But we dey ono menini na na Supreme Court wo bi na ogira ho akase ahun se nyankopon amana dom achede oba high court o mabrofo na gu ahun se wonimade bi a woka and Akwatia Osaya constituency secretary wow into onim terrain what you say Matias and baby o he wona dwen se ho no one kobo afa ho no on your true assembly court say wanchi area any baby no on stop eh one time ye be break one nyanto kwanye sekanya dade anya hwe ti baby on ani da so say one dey true assembly court oni njai enu anye ne ye jai ho am NPP for na no break ma woni su na ya waso de ani de nipa eburu ne Sammy George no ndo nipa no ye nipa pa na nipa na gu kam na miri ya na security o se asojafo bi akopentare hehye won sa te na bra champion na ye national coordinator security coordinator se enkrofo no de no nka ho bi eno de yen ye tro de command ya te hu asem into ni nya no na keka no ude utihi wodi ya ni echo obi kon de on ya ude osre
When NPP before nyai memma wo fie memma wo fie to woni nyai ne ma woni kekan na Akwatia ne dabi woni try ya ba ji seat na me ba ya ma be ka kire o se ye ka kire ya nyina ye koye agent o ya koye agent so the region or region and I say no Ghana fa na nyina ra ba election bi anu amen ko wa yansi wa Kyerepɔne Tamale Kumawu Dobronso ewo obi bom sutro ma me hu say yes abom sutro hey otafi jo bi abo sutro wa je na je say every time also had a maha na si aba e ko redeem papa eso be ndai yenko ye ni me enti me nua no makwatiafo yi mesram adru mra ya penkabom na me dese asanka atuni emago ya me dese okoyo na NDC party ni ye build individual na aya no obi aka ena na Bernard na ayi odi MP na chidi asema ni nyina asa na opposite no na nye na dwen se campaign na wo na numu dia ene na nse branch ambo ni Bawumia contest election ene na nse engineer Agyapong ene Bawumia contest ene na nse Kennedy Agyapong ene Bawumia no ni nyina na eko eye campaign aramebo edutwum na wa ene domination enti momo de bi hye muntumam no bi ntumam na mokoka ene kre enti abi de se oni nyina nyante ase se ya hwia bom se pempenso darko ni akwaji seat nu ene ne hia se Akwatia seat ya je ya retain ya je ya ni abiro baba jama ambassador to Nigeria obaba ba ya juma ho ya nyina ekotre ho NPP fo nyo na num na mu de mo ka woko ho asem se abrekuma na enso Mahamadu Bawumia dompre esu hu NDC ni afa ba bono sana no dompre ene de wona hu Kennedy Agyapong kan so hu aba ayugani kroboni ho ho ya buru ni ku ene wona nte enya ka se firi odanum na de abrekuma no ni su ona mra Akwatia inu wona nyina na num brem ya no wona nyina na twa ya densu ensu ahodo aka wo ho nyina ya no wona te ho onum so be menum so be usu be hunahuna me ona nye mistake so bia na so mamu aba Akwatia krawo ma me se mi koi eye yi ameba anye yi ensu asu yemfa sa seat ni nchawo yemfa mo ne ne yemfa mo no kira ya ye ready ye kwe house to house school to schools bed to bed kitchen to kitchen lorry station to lorry station enfiero do say ni onanka se mukura ntimi anko primaries on kwe selective constituency chairman if you want you suguni yam ama say suguni yam we ni democracy no ye ni e koye 366 388 and 264 obi aten ho ase se seat ni ne ebe enti emrasha bedwafo a eye NDC 184 o ka won se o na se 184 de doso dodo ye nya gi 276 ne kura ya pedi nya na agi na mo ete se be kura mo se mo odi wo parliament ni yen 184 oni nya mistake no ne pa won anga se nkunkum won nkrofo ni mika ho ye ba ba gi ni nyina on ka se had se adjuso de ya anko ye de ma won adjuso mu je mu ye je mu ma won be de ka ne se obi bia wa ready so oba Akwatia omre ni ye no omre ni peace omyemfa that the ponko bi nhye no ma wo mejibi sebe ya ye ready ye member ni egu ho 2028 election ana mu behu krofo ma e be discipline am ye hunu ne si ye retain NDC enko ba bia ntin ne reza ne ye koye Akwatia eye 2nd September no Monday Tuesday ye nyine kogu o de ketani entuma nyine kogu obi ye kofa fie ba akomatra u kwa na me no na eko onu amedibi ya no mabo akohoma
na so wadidi enti yam fa nya kwadro na ye ko wi ni Akwatia ni ade ahye ye nua ma ne bo ama na onyam se no ma ne bo ama doctor Kofi o ma ne bo ama na nka wo kwaba na ne fie da wabo ane ho akotena ho so na director of elections oni madi na fofi anto atene dwane na bam strategy so di gu ho plans o ye ni nyina no ye nyina de ho kogim ni ya wi ni sa sit na me de ahye na onyam apart from Akufo Addo a ye be ye bribidi ni di atoso no ye de say election we eso di ni betoso manabo ama election helicopter and ye de ko ho o manabo ama election this only the NDC kumi na ekwa yenso your manabo ama ko the late yes the late and a lawyer Bernard Akwatia galamsey fuo nyina so one lawyer no including ni awagina ni binukura ne lawyer Bernard NDC ni no and the road is clear no shaking phobia maybe I will be our Akwatia iro ho and every hu mfoni ni mu se mani abere ya moko house to house ye baba boa nkunimde be ye dia say say nyame ya adoma ochena dwumedia de yenim na no ebekoso na bibi ekoso wo eye social media this year temdidi ye be police ni tuo ye be ye say no more threaten president any idea medical can want some so say secret so apo mu game kakra mo ye mpanimfo wo hwe social media ne ekwan yankofo eye niema hu ne say yenim say social media de momo si so no na enti say but say no social media na ma nkwala no ye niema ye basa so I say omunyen basa ka say pipi utumi threaten president utumi ka say plane na crash na helicopter president in sabum ene ensem bi basa moma ye ndi san komo ne kakra benfo Nigo on the MP ekasa nature say baby a ye wo mu sese no ense si ye NPP for di agro they be how cannot honorable city be to see ense si a spell inch unsa abua pete ho afọ na ya wa dwen se wo koyi na fi ball aso de na ba o atani hu wi obekọ ho NPP for nya ba bi a spell no and as still on for so no wa ban because luto and share niemo ni nya ye de call ya ye ndimi nya ho adu wonim de ndia we mu nyina ba wo wa hode ne say so the NPP for agencies yes NPP for institutions NPP for mu ndi nkomo bi a ye di bia woni tibi ye ba ye ne see ye clear one oko airport company kura airport ayi about 14 institutions NPP for na head ne wo ye koya na ye bai ye ne biri ne koda wi mu ye to abawo ye jaye dam ni ye mpaso ye tinsuo so na speedboat wo do nsa bo nsuo mu na woko enye izo ya na Ghana for sunlight to aba because of the NPP for Sabiota fracture krono ayi balao enewa mo de mo pause kuma no mo say ne de yankoka food poison how ogede menene shiawo Ibrahim Chambers constituency amra onya appointment no one damboke eden owu ya poison enes kumi yasi ne kuma na chain kakra bi okọ ne otosi ababonten yentime what the bia no when MPP ni koto dumasia or the fact you buy no be catch you say the same to man the China such people ye did you enemy
yɛwura Ibrahim ama ahu sɛ yɛ pɛntɛm pɛ so na yɛni DNA test betumi aboa yɛn wɔ ha enti me de me plan yɛn ma mo mfa nkɔ na mo nkɔ yɛ ɛmfa mmerɛ yɛn hwɛ ne NPP fo si media yɛ hunu bi dani na adudware play mu no deɛ manka prayer Samuel me no okay ko police headquarters only pray yɛtɔ 1973 1 year ni fa ba 1974 prayer on koto etu ba akopɛ nya na ado nya ni ne koto pray no but the can say akra oya dera bibi ba woni ade besoe o mampani adumra ochina ye di suni awreho o how amani hunu ni atu ye ni atu ye NPP fo twa yampia na sebio social media bi no teso ka ni amfata ye betwa mampani re maame rodina eti ye betwa riti ye bekum ye be ni sei ye ma ho amene nu ye ne de sankrofo we mu kokoto ani amo ni bail na mu ntie tre ekokara ya ni ajeri won ye amamu ani ebu mu ntie tre kokara bi yakopa ho chopa ye pae oni konsawom these people ye nrani amo ni bail sai say yan kan fa wo dan ya chinti osu na ni gine yanti amentu men kan kese ya werho mu ayewo eni suni aja onim de mentime nko Dr. Manem wa ba ma mi fi mentime nko yanti amentu nko eni se da me yiri film no me wo fa si owu wo me so obi mu wo me so da no man nsa so yese da me dimiti head wall wo pa cause obi mu manim da me hu antia me hu ni ameye me hu me ni aba no a na yiri no me hu ni ameye enti amakwa se mentime nkwa no mehu cause owu no nye owu a na expect so owu we ebetumi atu da do huru nim so acha se Matiasia sabi na yire ne makure kodi akwa maba so na me hu ni mfoni a na me wura ho me hu mutala no mfoni a na me wura ho because ayewusi akese ne gu nipa so but etwa se ye ka ho asem nanka ye baabi a yesi brechi abo ye didi enye yie esuma du ye ipa nwotwe obi aware foforo obi bawu obi ni yewu amani ni yewu okwaba wama na NPP uti social media na wo sere o kan yanka ya chenkrofo ne do on kokot ni amabe because emrane kire sese ya mabere nti na da na munti atri de na mabere ni nyi enim po ye nyina de ensa share kratas enkru ni former MP NPP for twadapa na oye later ene na champion ye nyina ba sense bi se freeze Mugabe no no eno unu amani ehunu ye munti etre na ni obetwa obiti president ene na yiri obetwa niti ye ma bail na NPP for aye akakabensam ekokot ye ma mpani o mrantie o wachi yenkura tuo yenkura sekan be ye wakukuduro e ba defend one no pay wi anwumira kopem se amanu e de hye wonsa no betumi adu ba bi asasa ye no na ese yakojew ne yakoji wo man Ghana NPP nya gurungungu tam bombu ni bi ne yahwo yekum kwame nkoma ya no kuba e ne no nyu bi no enya no bi nya ta ne yebo ne free farm time asam ne ye kan yo ya di warren sa chi wo na kokuduro wo ya di warren sa chi wo revolution no o de baaye no Ghana 1979 warren si yeku o yeku hani over 1981 esa baaye
And then military near hand over to civilian. And he be water. What Jatum see Uncle Kabiman Kabi? Naji Sanka is a time on one. Could be better to social media catch and say, Obechom and Penity, and then a unity. I have. Na mama say you aka chemo fo see a DC ka mo fi en kokot because we nim see a pack sabi no enye emri ni nuye uma yendua no mo sabi atwere nchama to on ochira nyame mfa ne nsanhim ni enkopo no kra ni enhwe na niko baby atwere ncham see ye nyai ho keke mo me enfo ho nje tore center Pray no kwasase yakofa. What I say? Na yan siesie ho. Na yan tro yan nuanom ho abakwasam. Na so obi ba no ope o mane buamba a story. Mutari story. Ope weya. Ya de na ko ho. Na wakotra wakenka bi. Sai so kire yesie ni wie pa oni di ayira. Na wone ma no wone yire ho an be ho. Ambi ya yinyi ya koyi former MP say nyanyame na adom ne afra do wakoye executive ayi anka wakam adu ba bia se fight mother da fo no wo fie ni say ya kapate ne ho ne tie ya fra ye nyina so so nya bibi hero fan ya tie wai ona bu kwa meje time ya di hero fan obi antue bi say scanner dan and so who da unya current executive member obi amawa yie onka hu bi ya sem no kampa it is only one or two party na why running so the party by no what is here about running is did Professor Messi e back na na kan office or the my wadabraka 33 good years to 34 years there na the kai the san o kira so ye koje enu anom kwan there na the be kai won dia fa pem ne yesi ho enfia dia san na ni ati NDC about democracy dia na si ho na se bibi tu ya hia ya didi ya no ba ko sofo ko jira amra ne ho a wo sa nyi gumu a anye ni amra ne bu ye pepe no twen hu be jira nchen ada no ne nanko Osuru ni abi mko ye communicators mko ye dia mo de be ma on no kran enso no forever because ye nim fie dodo o mbedi o ma me ko almost 8 years can the baby see no ajumanti ko hwere ne babako aya semu motala ye born doctor degree or ye doctor ye ni 2 weeks cry no de kwasamado Deputy National Security, no one Greek minister. Muniru, yes. Ya ura sapon. Ahaya na me no betra ya na ya ura edi. Wa offer. Adikoka, yes. So appointment who meboa. Mebacho ai. No cre. Meboa. So appointment who appointment letter the command one any state house. Appointment letter the command. Command and last respect. Who me ho? Mamma bi. Me hu. Say me be dey. Ki ya chiche ne wuro yi a. Kede da bes. Yare o. Owo. Yampani fo ni ko. Yare owo. Champion. Yeah, dikoka Friday, Saturday. Ne den so to us. Shwachira. Ye kule ni pangotwe. Nyawere hosam. Yare hosam. Obi be kinkan. Ne honsam. Ni aye fanfe. Ye twitwa homfuni. Ni ko shi MP ni imini ni betwamfuni di ato social media. Yes anete. Am ye hu se bi ko bi. Na ne yire ne mma no ai. O ko da wo dan mu no hwan. O ko ba ko hwan hwan na be bo na ko hwan. Ne ma me hwan na be hwe no. Na so ja bi tu ba bi kura ne.
hwan na ekofa na so obi di the car hwan na na so no so di obi car hwan na tie honorable adu ba bi ehia enfia dia san na ni a NDC 33 to 34 years mommy amfa pimbinsi ho na wona ekọ no kwamra je ekọ hwan na hwe na yire Professor Mills na yire na adu hwan na hwe no Warrens na yire na ya so ode no so akote party enne wonu ne ho na do danko Akufo Addo kono de ne koy okonfo boni oso obesama asase ayira no obesa we party anu kru nyina na de bae unsam na je Carles ni akon great wa center nka ne udwani free party mu san say ni ayin ye pe ni trance e ma certain president the late Professor Atames ya man na kradu ne ko contest wo sunyane nka yesebere ya no ka kire ne se ya ma nko ne ya ma nko kire ka de obeye no nya nka nye se ne bae anka odan to si ani gene party ni ka ho ne tie ma matwen party me di do opane bi atamba bi na mum ye kire ne be ya party ne be ya trust ya che ni agya ne se CPP die na good na UP nso good NPP die already see a good party no say good oh that be a good ambi ye good ye manaye tokoto because Akwatia election ni awokoto aba ko $1 no aba fom ni awokoto aba ne ko GCD no ye tin kade ko bu ho ni awokoto aba ne ko anyen na bridge say ya wona anye no na ye enti uchu muten NDC ye wani so ade hu ya mfa ye wura Ato Forson amakeke ye de ne ba woni nim die and the deputy ni su ehun na wahu ya mfa ya keke ya wo ridi budget ya hwe yes and you want to know na sorry de agya ho because ni beka yes upon kroma sorry no abeka sa upon kroma minister communication information hwan kwa chance ko ko fon say you be ko then wait my all don't press sorry ya don't play the young more than some Professor Mills see a check constituency no mu no gonna baby buy ba contest election onye school aye dumada the first aduma ya ni ensawa mu MP na so no gina while so the Professor Mills atem at the sub you ni na yari ye twadempoa na so check constituency no mu no be huru gina mu no hero say unya NDC ni afa ba bon yakopon fo bon nche won social media say mo yake niko me kasa bi am say wachina ma yensie president wa shema no nyam nanso me wasida kase de manwa ba bi e wo gira sese ya no eni ba bi e gira no eni ye wo chief of staff any secretary to the president no you know who come was him say appropriate time baba beda ho ase nimu sensu tonente ya yehu ba bi esusan etwifa ochina yenko jonkwan nimu yenko kasa keke minim so mampani wonimu de waboabo no ambi your 184 MPs. Who say Honorable Haruna say Mutalabi. Nemma ne bibia hoka. Obefa oyinipa. Bibi no wa. Yemfa nko tu ba bi nto treasure be ma won. Na say no ni wa. Akontu wo ho. Wo. Na yemma nipa won be sense richa wo ho. Yeah. Eni di hu nche. Nkwala no so hu say woni wo bibi da wonachi. Na woni wo so na betrasi ya na ehu say ya papa ko ya adwuma na helicopter bia NPP for na wo
Bama camp ho. So no defense ho. Yes say mo. Say no one ko be baby na fu ani for mo. Say your pop you. No dey. Me ba yasam so no be hwem. Yan tumi nka ho asem. Me ba cho. Me mu ne ka ne say. E kwan e fa so ma rikota no. Ehwefo. E ma senia. MP kan honorable kan. Senka ye sheprebuom. NDC nchichembam. Enti committee for ye tio no ma ne ntem. Sans wa nya ntem a ye ba radio ye beka. Andra omo invite international model. Yes be the black box. Black box we say then kasa no ni di enkomo no ni di pray ni tu a say ni ye bibia oni nim hu nim here. Yes, I recorded. Oni ma ye hu. Ye ko fa international no. Da bia ye me enkrofo kwa brochire kosuya biribi. International free baba. Ye ntwen. Na mo me di si ho. Niko social media ye ntumi ntwam aba TikTok ho Facebook ho mo say yura Sam George enim penifo ye trans ne ye ho hyehyɛ na se de be komra hye bedwamu akwaya ne mmara ne de ato na se wo a obekɔ social media ne ye nuanu masofo hi hwɛ ne ma ekoso a onye okoda kra na yam hyehyew Megasi we mra wa ma obewu megasi ebekum we megasi oni nyina ka ho bi fear and panic and no cry back bi am hu na ho me pese me share president ebi nim se mo hu a hu na ho machin anasa person share na ayi say jubri pass ho sa no kan onkoi yam fan hye mra ebi na onko pass law na nkwa freedom of speech freedom of this freedom of speech in the name we say you. Ndo ko chinwa. Na de ne ba na e free talk. But a mrash ka ho a. Ni agina mra do so. Mra no eso. E na judge ni agina mra no so. Any a sentence say nipa no. Na lawyer ni ko defend ni ayi mra na kire no. Sanka ye wo na obi si e betwa wo mra ya. Obama bail. Obama bejuma mi ama bail. Uno bi so be ku yire a ba bi am bail nti manim ya yewura Sam George say the radio station should be emu on who won to an lances nye we stop no enye no nko a ye memra nko tai TikTok ni social media no achi na so bi ye de anya yetimi apanish no ama ye hu na nko ye say ya ban wo hode ene de mo kan kasaboa ahye ya no Mom pasi ya bekasa. Okay. Na mra na ma ba ni honde na mo so mo kasa. But ye mra akọ parliament including 87 MPs na wo ho no. Enyina agi atuma mu ye say okokọ ya. E do be fa mra bo. Medal chairman bis bacteria na attaining kan. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.